laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Waleykum salam wa barakatuh. Nala toon. Nala to ɓeygore ne afiya no ɓeydi. Alhamdulillah yedde taguɗo. Kono waltike seeɗa. Alhamdulillah yedde taguɗo. Yalla ɓeydi ko hayfi ko joni en fuɗɗoto min ngala on jogitade pandi ba bawde ndin no ɗuuɗi ha et puis kadi ɗe gandi sahaji ɗin no raɓɓiɗiri on seeɗa inchallah haray ɗen fuɗɗade ɗo ɗen haysi ko taji yeeru ko heeɓi ɗo haray jama o yaafoyte inchallah onani inchallah alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin nabiyina muhammad ibn abdullahi wa ala ahlihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيب جلب تدر بدين إسلام باو يتد الله سبحانه وتعالى on Allah jo waddo ko hana yettirede o yetti hore makko o fodi se yetti o beydey o wi wala in shakartum la azidannakum o fodi se yetti o beydey nemaji makko dinge meden wala in shakartum wala in kafartum inna azabi la shadid o wi si en dulli e ronki yettude haray lette makko den kanko Allah subhanahu wa ta'ala on satti baawo dum e duande nelaado sallallahu alayhi wa sallam on nelaado hana do attorede duanede kala ko Allah tagi kom e nelaado neliraɗo sabu yurmede wonande tagore ɓe yettini hoolare nden e ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allahu lamɗon ɓeydu yurmede teddugal e maɓɓe kamɓe ɓe gureji maɓɓe saatiɗo laawol ngol ɓe wonnogol ha ila yawmil qiyama Allah hara koye ɓe yimɓe ɗon jeyaɗen allahumma amin ɓawo ɗum haray men salmini on salminago islam salminago addegol giggol e wowodiral hakkudeji julɓe ɓen waro nelaɗo hollirno noon saaba e muɗum ɓen sallllahu alayhi wa sallam haray hiɗen andintina no wowirno noon e ñalaɗe meɗen ɗen fo e jumaje ɗen haray en fottay ko nokkure meɗen ɗo fi en ɓeydodira fi kaɗo dina meɗen ko Allah tagiri en fi muɗum o wi e o tagirari yimɓe ɓen e jinnaji ɗin si wona fiyoɓe rewmo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o ɗaɓɓira en hay e hunde o ɗaɓɓira en ñammingol o ɗaɓɓira en holtingol o ɗaɓɓina en hay e hunde bal ko Allah ɗaɓɓiri en ko fi e rewmo en toriki Allah yo Allah lanɗo woni en yimɓe reweɓe mon o hanira noon rewrede allahumma amin haray ko saɗi ko tooli jama on fof haray meɗen weltani on meɗen du'ani on e batte tokkitagol e ɗiɗo golleji e ɗiɗo muhadaraji e ɗiɗo darsuji e ɗiɗo nokkureji meɗen fof woni ko radio woni ko Facebook woni ko YouTube woni ko duɗe ɗiɗi ɗum woni laawol kisal sonnaɓe hisuɓe laawol kisal duhiɓe hisuɓe e kala ko fi programme ji ɗin wona ƴettirede e kala duɗe ɗen e kala ko fi l'islam wona yewtede haray jama on hino weltana hino jarna fota e batte nde ɗo tinnade haray ɗen jarna karama ko ɓen kadi e meɗen lando meɗen profita ɗo lando si tawi jama on fof wawno juulude jaam mbeɗe wiya noon ide moubarak kabbalallahu minna wa minkum salihul amal yo allahu lanɗo jaɓan en dewe meɗen ɗen o yaafo en palji meɗen ɗin o waɗa en haraynen ɗo fof e windama e naata ɓe aljanna en windama ɓe naatata yiite jahannama Allah hara o harmini ɓalli meɗen ndin e naatugol yiide allahumma amin haray hiɗen andintina hande kadi ko woni ko micro ɗo inchallahu ko karama ko meɗen tedduɓe ɓe tawata enen ɗo buy e meɗen haysinana iyaari ɓe kono haray nani hito maɓɓe ma yi batteji maɓɓe ɗum woni Cheikh Abdallah e Belgique ɓe tawata en fof hiɗen gentade ɓe bimbi e kikiɗe hiɗen weltanoɓe batte oɗo juhot moɓe darani e fi kaɗo dina e famingol jama on fi oɗo l'islam maɓɓe jemma ala ñalorma ala yo allahu lanɗo yoɓɓe ɗum ko jurriyaji maɓɓe o yoɓaɓe ko mandakke maɓɓe moƴƴo yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim yo allahu lanɗon hisimɓe o renaɓe o reniraɓe karama koɓe heddiɓe fo allahumma amin haray hiɗen andintina hande kadi ko woni ko technique e woni yiirindirande en ɗiɗo piiji fiyo jama o wawa humpitade koni feƴƴude kon ɗo haray ko yumma meɗen hajja Fatoumata ñippi e Cheikh Mouhamadou Aliou Bari Cheikh Alpha Omar Diallo e musidɗo moɗon on ɗo Abdoullahi Diallo on ɗo yewtude on ɗo ɗen haray e min wi on ko saɗi moɗon ko tooli inchallahu haray e min andintina e yewtere nden haray jama on fof e no faala yo nde lannitoyi si nde lannitoyaki haray en artoya e mayre sayeji aroye ɗin kadi inchallahu nde tawata noon haray hande happo oustage en on no raɓɓiɗi seeɗa haray kadi cellal ngal no ɗuuɗi ɗo gandi batte suuma e on e yangikin e naafiloji e darsuji haray piiji ɗi welaafi haray ɗen toro jama on fof hara si tawi ɓe lannitoyaki yewtere nden hara jama on ɓittaki inchallah ɓe waɗa e ñalande goo ɓe seenoɓe lannita noon ende inchallah haray e watta e micro nge soke maɓɓe haray oustade ko saɗi moɗon ko tooli inchallah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أراي مسيب جول تدير بالإسلام ɓaawo en yettude o allajo haanaaɗo yettede tawata ko waɗɗen kon fof ko ɗum noon o ɓuri yawande en o inni wa qalilun min ibadiya shakur fanɗi haa fanti e jeyaaɓe am ɓen ɓe hino yettalam e hille himo fodi en o inni mi wondi si o yettilan e hoore nemaji ko mi waɗani on kon mi wondi mi ɓeydanayi on Allah subhanahu wa ta'ala o hato jina e wondugol kono ko tentingol wondema pellet so jonnima seeɗa a yetti a weltori a yeddari o ɓeydante la in shakartum la azidannakum aray o Allahjo subhanahu wa ta'ala ɗo taguɗo en o waɗi en bani adam o waɗari en kulle o waɗari en mummunteji o waɗari en yaray e koyɗe nayi o waɗi bani adama on dariɗo o inni kadi oɗo o ɓurnimo kadi e hoore tageefo mum fof wala kadi karramna bani adam en teddini oɗo bani adam wa faddalnahum ala kathirin min ɓurnimo kadi ɗo ko ɓurɗudde e tageefo mum so waɗino bani adama on joni wanowa jawre ma o waɗinom hay tawi ko kosewi a wawatano ittugol ɗon ko kanko inni ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbika alkarim الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كوين بعدين دي أيدي o wela wo no fadira wo si juutay si raɓɓiɗay si labete si kanay si niɓɓitay haray ko mbaɗi ndi o faala o rakkabak woni ko o yuɓɓinirma tarkib no way wa tawi a waɗi a démonti moteur fop pièce par pièce yuɓɓinirama ko ɗum wiyete tarkib o Allahjo ɗo hiɗe yettamo yo Allah waɗu e yettayɓe mo haranayi yeddayɓe mo o Allahjo ɗo ko okkorayɗo bani adama on haysi bani adama on torakimo wona noon kadi hara fere si o turike mo nden toro Allah subhanahu wa ta'ala o Allahjo taguɗo kammuli jugginari ko hiɗen renti o weƴƴiti ndi leydi o addi jamma o addi ñawma o inni kadi torelan mi jaabinanayi on yo Allah taw hara en fof meɗen ko ko horɗen e ndu lewru suuma e feƴƴunuɗo hara en fof en jaɓanama ɓaawo ɗum ɗon hara en rinɗinama e naatugol yiide jahannam ɓaawo ɗum ɗon en fof hara windama ka listi yahayɓe jannatul firdawsi laala wondude enen e mawɓe meɗen wuuruɓe e faatiɓe e ɓeygureji meɗen e dendagal julɗo si ɗum ɗon feƴƴi hiɗe juula e uburnaɗo tageefo Allah tagi ko taga kon fof o ndaari o tawi ko wiyeteɗo Muhammadu woni ko ɓuranimo o yonni oɗo o okkorimo nemaji o yokkimo ɓure tawata sa wonay julɗo ko be wola inde makko gomɗinamo kala ka wolɗa inde Allah nden kadi baka ɗon inde makko nden Allah kadi jonnimo ɓural o inni min to laatigi hiɗo yiɗilam min Allah hara iwtire ɓaawo o wiyeteɗo Muhammad qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah haray giggol Allah ngol timmi wo haray tuma iwtirden ɓaawo Muhammad o yetti o jonnimo ɓure kadi wonni fiyon feew a andi a feewi yo sa ɗoftike Muhammad in tuti'uhu tahtadu son ɗoftike o wiyeteɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haray on feewi mafhumu aya on noon bimana si on ɗoftakimo on jokkari ko addi kon on jokkari laawol makko ngol haray on feewari yo Allah waɗi ñintinayi ɓe sunnatul habibul mustafa sallallahu alayhi wa sallam hara ko qawlan wa fi'lan wa taqriran hara kala ka konngol wo ka kuugal wo ko gurriti kon fop hara koye jokkay ɓe laawol ɓeeɗo ila yawmiddin ɓaawo ɗum ɗo juulenge ɓey nguure makko e sahabaɓe makko du'anoɗen ɓe ƴettunoɓe jawle muɗum e wonkiji muɗum ɓe yarniri o l'islam ha o l'islam wawi en hewtugol ɗo hande ɗen du'anoɓe hiɗen jarna ɓe hiɗen yetta ɓe hiɗen sanna ɓe hiɗen weltanoɓe
ɓe doroyo Allah ɓeydanɓe jam ɓe kisiye ka ɓe woni toon fuu ɓe ngura makko nden fuu e sahabaɓe makko ɓen ɓe fop maɓɓe enen hiɗen gomɗin ɓe fop maɓɓe ko ɓe nunɗuɓe ko ɓe fewuɓe ko ɓe hoolaɓe ko ɗum ɗo woni aqida meɗen on ala mazhabi ahli sunna wal jamaa. si ɗum ɗo feƴƴi hiɗen du'ano homɓe kadi hikketen ɗon ɓe mawɓe meɗen jibinɓe en e nder l'islam finɗa tawɗa a heɓama e nder dewgal sunna e farilla hani weltanade ɓe mawɓe ɗo ɗiɗo du'anoɓe jarnaɓe ɓaawo ɗum ɗo kadi ɓe yeri ɓe dari ɓe yangi ɓe yangiti ɓe suñji ɓe tampi ɓe kurki ɓe yalti ɓe naati ɓe fali ɓe aafi ɓe ƴawri ɓe joldi fiino ɓe wonira sabu ya wuuru fiino ɓe wonirde sabu ya janngu ya faamu diina l'islam ya ne'o ya wonu gollitirteeɗo wallindirteeɗo ka nder diina l'islam en du'anoɓe hiɗen jarnaɓe hiɗen weltanoɓe faatiɓe fof yo Allah okkuɓe aljanna yero luttuɓe ko wuro ngurna yo Allah ɓoynidu en enen e maɓɓe. ɓaawo ɗum ɗo haray musidɗo moɗon Abdallah Diallo salmini on salminago diina salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗa on waɗa kala heɗitiɗo nde yewtere ɗo jeyaɗo e yimɓe aljanna ɓennato yeyɓe aljanna bi gayri hisabin ko aldawo e hasiboore. musidɓe julɓe tedduɓe aɗomi natande yewtere komi falno yewtude kon miɗo inna on kullu amin wa antum bi hayre mi torike rabbul ibadu on o suuma e feƴƴiro yo Allah taw hara o jaɓa ni en yo tawni en suumayeji heewuɗi kadi wondude e cellal e balɗe kadi e diina jaɓaka. haray si ɗum ɗo feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe addo e yewtude ko falteɗe yewtugol ngol kon ɗo haray ko information goto hino sakitade fewndo ɗo ni hakkunde jama o wonɓe e wiwde wondema Saudi faljo juulini yimɓe ɓen e asewe haray ɗum ko konnguɗi ayɓe diina noon ko konnguɗi ɗi mara lasili noon haray ɓe wowi waɗugol ɗum ɗo hitande be hitande radio ji ɗin e journaux ji ɗin yalta winda ɗum e wowla ɗum kadi haray ɗum woni waɗi daccawi molanagi ka meɗen lagine to téléwan wala ɓe hande juulirɗe fof ko ɗum ayɓe l'islam ɓen toon annonci wondema haray ko faljere haray ɗum ɗon haray hina noon woniri mi falno waɗugol yewtere spécial fi muɗum kono ɗo ko occasion molnaɗo fiyo mi findin ɗum ɗon haray bani adama o ko woni hakkunde julɗo e julɗo ko hoolare ɓen hikkinaɓe ɗo yeeso fiyo kippu fi yi'ugol lewru ko karamokoɓe janguɓe hoolaɓe joganiɓe kadi gandal ko wiyete kon ilmul falak haray mo goto wata ɓernde mum laƴu wata deɓitu fi muɗum ɗum haray ko inchallahu ko juuluɗen kon koye hoore karamokoɓe hoolaɓe nunɗuɓe yiɗaɓe wonnema tabiti wonnema ɓe yi lewru ndun haray ko talata o wonno julde nden wa billahi tawfiqa. musidɓe julɓe tedduɓe konngol komi yewtata ɗo kon e nder ɗi minitaji happaɗi ɗo woye yewtu wokori rento e tooñe no hulɓini tooñe kala mo landiɗa ko yinata min mi yiɗa tooñe kala ina ɗo yiɗa tooñe sa daari a tawa e pelle to o tooñe hino hulɓini allahu subhanahu wa ta'ala on ala yurmeteɗo wanwa makko o noddi jiyaɓe makko ɓen e hadisul qudusi mo filli ɗum aba hurayra mo filli ɗum afwan aba zarri radiyallahu anhu allah subhanahu wa ta'ala on o wi ya ibadi ko onon yo jiyaɓe am ko onon yo gomɗinɓe lan gomɗini maaya immito andi wuuri seeɗa maaya e pooma faalaɓe aljanna wonɓe e rentade e kala ko naɓata yiite jahannama noddiriɓe jiyaɓe ala konngol ngol allah subhanahu wa ta'ala noddirta ɓandikke tawata hingol haani waalade e ɓerdema ɓuri so inni ko ayyo jiyaɗo am ɗum no wayi was tawi mawɗo
o noddiri ɓiɗɗo makko ɓuyna ko ayi yo boobo am ɗon wini ya ibadi ko onon yo jiyaaɓe an inni harramtu zulma ala nafsi min Allah mi harmini tooñe e jaati an e wunki am mi tooñataa on wa ja'altuhu baynakum muharrama mi waɗi kadi tooñe ɗen dey hakkundeji mooɗon ko harmi kala noon ko harmi ko naɓata yiite woɗɗintina aljanna si tawi taguɗo wownoɗo waddema kala ko faala ala landitotoɗomo o inni o harmini ɗum o waɗata ɗum e jaati makko o inni kadi o waɗi ɗum hakkundeji moɗon ko harmi o inni fala tazalamu mi torike on mi jeeji on wata on toñidir hakkundeji moɗon ala ko woni nawrde adna on ɓaawo sina sabuɗe tooñe noon accay batte tooñe noon nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki azulmu zulumatun yawma alqiyama tooñe ko niɓe ñalaande darngal Allah subhanahu wa ta'ala on kadi ko ɓuri añude kon fof ko woni o faalaaka kon fof bakkatu mo goɗɗo yaadata laakara o luttoyo ka nder yiite jahannama no tawa e muɗum ko wi'ete tooñe bi ma'ana shirku nokkugo ko Allah addi shirku on ko tooñe o addirta nde Cheikh Luqman o waajotono ɓiɗɗo makko on wa idh qala Luqman libni wa huwa ya'id ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun azim inna ash-shirka la zulmun azim ko wiyete shirku ɗum ko tooñe mawnuɗe noon fi honnon Allah tun tagi kanko tun warata kanko tun arsikata kanko saajinta ndiyan adda jemma adda ñalorma taguma okkorma sellimma jonnuma gite jonnuma nanɗe jonnuma sookeje e koyɗe o ɗanninama o findinama o okkuma ko o okkuma fop ha o inni wa in ta'uddu ni'matallahi son limi nemaji Allah ɗi la tuhsuha on wawataɗi moftude moɓidiraɗi anda adadu majji ko ɗi jelu jonnon o waɗanɗoma ɗum ɗo fop yiltoɗa hande kadi rewa goɗɗum hoolora goɗɗum barkinora goɗɗum faabora goɗɗum hoolora goɗɗum acca o waɗanɗoma ɗum ɗo haray ɗo a toñimo ko ɗum ɗo wiyete zulm ko toñini toñe nen no mari pecce buy bani adam no wawi toñude hoore muɗum wonkima a wawi toñude terema a wawi toñude mo wonduɗa e ɓiɗɗo e ɓingu a wawi toñude kawtal a wawi toñude rabbul ibadu on toñugol Allah ngol kono rewata ko hara hina kanko haray a toñimo haray noon ko wiyete tooñe e haqqe hino ɓadondiri moƴƴa ko wiyete haqqe goɗɗo ko tawata yawmal qiyama a wawata feƴƴoyde hara mo jogariɗa haqqe on hettari ko wiyete kadi tooñe yawmal qiyama no tawa e ko Allah adoto ko ñaawoyde hakkunde jiyaɓe ɓen masalan ɓe inni ko ƴiiƴe ɗen no ɓadondiri e tooñe ɗen Allah addu e ga'i baali ɗiɗi yawmal qiyama hara ndiɗo ngaari baali hino bootuno ndiɗa sabu ndindi jogaaki gala Allah ittana joginondi gala ndin ka aduna wattana ndi joganoki gala ndin ka aduna ndiɗa kadi ndi yotto si Allah noon inna ɗi fof majje kunu turaba jonnon on fof moɗon wonte mbulmbuldi kono haray mo be hetti haqqe hummunkum karama ko ɓen ɓe wi neɗɗo haysi tawi ko yanɗo shahid haraka maydanul ma'araka ko to woni ko o maayi oɗo hara himo jogii haqqe goɗɗo himo tooñi goɗɗo o naatoyta aljanna fodde ko o tooñi kon haray hettaaki e hoore mo o tooñi on
musidɓe julɓe tedduɓe yo Allah dandu en toñude ma en toñede no tawa e duwawuji ɗi goɗɗo jangata sino yaltude ka muɗum allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya non tawa e duwama goɗɗo jangata ɓawsa kayni wi'ugol bismillahi tawakkaltu ala allahi wala hawla wala quwwata illa billah haray ko ɗo woni ko hikkinta ɗon siɗa yaltude ka maɗa a mooli allah nde toñata ma nde toñeteɗa wa ma rabbuka bi zallamin lil abid joomi ma o laataki be ko toñayɗo jiyaɓe makko ɓen o toñata few jon noon ko haqqullahi yu'fa wa haqqul ibadi la yu'fa haqqeji allah ɗin ko waɗɗa allah kon sa torike mo yaafuye kanko o yaafoto amma ko waɗɗa jiyaɓe makko ɓen kon a toroto ɓe waɗuɗa ɓen ko ɓen yafantoma allah yafantako ma ɗin ɗon yo Allah dannden en toñugol ma en toñede musidɓe julɓe tedduɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki no tawa e yimɓe tato ɓe tawata du'a muɗum ruttatake ɓe du'a muɗum jaaboto du'aul masdum maɗum da'watul masdum torare neɗɗo toñaɗo wa in kana kafiran haysi tawi no hara wona o julɗo sa toñi goɗɗo a toñimo allah subhanahu wa ta'ala naadina kan woni ko darata ko toñe ɗen si tawi tun haray hande kadi ko bani adam aray noon toñe ɗen hino ɗuuɗi tentini noon enen wuruɓe occident to wodi nokkayle boyno wona e toñirede mi jonna misal wano ƴewayɓe e tramje e métro e bus ya hara e goto wujja ɗum hara yoɓaari ɗum no tawa e toñugol leydi ndin e yimɓe leydi ndin a ñaami haqqe maɓɓe on a tuutay mo a feƴƴoytaɓe hettaari kon sabu konko ƴewɗa ɗon are goto a yoɓaari ɗum ɗon ko ɗum wiyete khiyana ko janfagol ko toñugol haqqeji ɓen ɗon on ɓe hettaari ɗin ɗon mo beesi gerdi noon haray hay hunde yoɓataake haray doginayɗo on heɓataako yoɓe si boni haray alaa ko wattire si laawol ngol jesgi haray alaa ko uddire ko ɗum ɗon woni ka meɗen ko sabu ɗe tooñe ɗuuɗugol ɗe ko ɗe ɗo woni haɗi yaare yeeso to tawa e tooñe ɓurɗe mawnude ko waɗata ka meɗen hara waɗirta telen ka ɓeɓe wona julɓe ga ɓeɓe wona julɓe ga tawata ɓe annda diina ɓe gollitirta diina goɗɗo si o golli ɗo lewru nunde hindu maaya le premier ko neeɓi ɓe ko neeɓi sa yehi a tawa coggu ko golluɗa ko hino ka compte ma haray ɓe jonnitima amma noon ka meɗen to ka annduɗen to goɗɗo wonay hara ko jooma ɓeynguure himo gollande jooma ɓeynguure on jooma ɓeynguure gollinamo lewru balɗe 30 ñande o landi wo aroy janngo ñande o landi wo accu janngo fa ya subhanallah ɓeynguure ma nde ñaami a ronku jonnitude oɗa joddi makko ndin fii kanko kadi ko golli kon e nder lewru ndun yo waawu ñamminoygol ɓeynguure makko musidɓe julɓe tedduɓe goɗɗo wullinta ɓeynguure goɗɗo ɓeynguure makko jala a wullinta musidɗo ma julɗo an jala ɗum haysi a jali jaleɗe ɗen ɗe juutata ɗum ko tooñe mawɗe ko ɗum ɗo wi'ete tooñe en toriki allah yo Allah dannden en tooñude ma en tooñere musidɓe julɓe tedduɓe waɗino e zamanuji feɗɗuɓe aaden gooto o wonno tawi ko miskin allah himo maapi ko honɗum o ñamminta ɓeynguure makko huunde heɓaaki o inni jooni yo yahu ka caangol o ndaara so waaway nanngoygol liƴƴi ɓay nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki hadisi selluɗo nde ƴettata himpaare e teenirde e ɓoggol yahaa ka ladde soppa toon aynaa toon rema ƴetta ɗum adda yeeya ñaama ñammina ɓeynguure ma
ko ɗum ɓurma e moƴƴande e di a fontude jungo toro yimɓe ɓe okkorma ɓe okkorama e ginnar noon wonnema okkorgol ngol moƴƴama toragol ngol hino harmi kono almuminu alqawi khayrun wa ahabbu ila allahi min almumini aldaif wa qala alayhi salatu wassalam alyadu lulya khayru min alyadi sufla jungo wongo dow ngon okkaygo ngon ko ngon ɓuri e moƴƴude ko ngon ɓura yiɗede ko Allah e di jungo wongo leygo ngon jaɓaygo ngon oɗo noon o yehi toon Allah subhanahu wa ta'ala ɓay himo moƴƴini anniye makko ko fii ko surrora hara o ñamari ko harmi o ñamminari ɓeygore makko ko harmi o yehi Allah subhanahu wa ta'ala arsikimo lingi mawnugino moolanaki o nangi ngi o fokkiti hande himo miijo hande so hewti kanko e ɓeygu makko e ɓiɓɓe ɓe hande ɓe ñaamay ɓe haara ɓe fija ɓe jala haa ɓe haara ɓe waalo hara hiɓe welti o wari haa ka laawol o fotti e bandiru neɗɗo mo annda Allah annda annabijo Allah o inni yo jonnumo lingi ngin oya inni ɓeygure a woni balɗe ñaamaari mi wawatama jonnude ngiiɗo oya inni woosi a jonnaari langi mi piyete haa mi warama oya inni lutti haray sayi ko ɗum ɗon kono mi alaa e jonnude oya no ɓuri mo doole o nangi mo o ɓoyli mo o piimo o jaɓi lingi ngi kono e hikma Allah subhanahu wa ta'ala e nder ko o jattata lingi ngin kon lingi ngin barmini mo ngi tufi mo ɓay tufiimo ɗon oya hewtitoy ka muɗum hino suni ko ɗum ɓe inni onno tanamu aynaka wa aynul mazdumi lam tanami an toñuɗo yaha walɗa ɗanoɗa kono gite toñaɗon ɗanotako wa tad'u alayka hara himo toro e hoore maɗa wa aynullahi lam tanami Allah subhanahu wa ta'ala kanko o hungata sakko o ɗano oɗo jattuɗo lingi ngin hewtoy ka mum hino welti jattaɗo lingi ngin hewtitoy ka muɗum hino suni weltare arnone nen fewde o nangi ngi wonti sunare o ɓe maɓɓe hewtitoyi oɗo jattuɗo lingi ngin no o woni yarde no batte ko lingi ngin tufi makko fuɗɗi muusude seeɗa no muusira non o hewti o moƴƴini lingi ngin haa o gayni kono muuseni nin tiiɗi tawi hannde kadi hakkille makko alaa e ñaamugol ngi lingi hakke ko tawata muuseni nin tiiɗi o acci ɗon lingi ngin hannde kadi o sutori hannde kadi ka labtaare o hewtoyi ɓay ɓe waɗimo visite on hannde kadi haa ɓe gayni in haray de ɗo nawnaare nden haray nde tiiɗi ko yiwma kon ka honnduɗo ɗum ɗo haray hannde kadi wonti ko wiyete kon cancer fiyo ɗum ɗo noon sellu ko be itten honndu ɗum tawi o wakkilaki ɗum ɗon o woodidi e nden muuseni ɗon kono wawari ɗanade o aroye bimbi muɗum o inni joni o wakkilike ɓay o ɗanaki o soñjike muuseni ɓe watti examen ji ɗin tawi hannde kadi feƴƴika honndu hewtoyika junngo dow wiyete kon ka kuuƴe ka fuutorde ɓeni hanki ɗum hari ko honndu ndun tun kono hannde kadi haray newre nden fof haray ko taƴeteɗum tawi ɗum noon kadi wawari mo walanade o ini o wakkilaki ɗum siko honndu nun tun nun o jaɓayno taƴe kono ɓay yeehi junngo ngon haa doga taƴete ɗon o wakkilaki o hooti kadi muusede ɓurti ɓeydade ko kanko e hombo nan gondiri ko kanko e subhanahu wa ta'ala innunoɗo ɗon o harmini tooñe dow makko o waɗi hakkunde meɗen koko harmi ko ɗo woni ko o liggiti muusendi soñji ɗanatake fof wembodi e makko wartoyi hannde kadi o inni joni o wakkilike kono ɓay ɓe watti examen ji ɗin tawi hannde kadi nawnare nden tooke ɗen hewti hannde ka coɓɓuli juuɗe ɓe inni ɗo noon si tawi taƴaka fewno ɗo hannde kadi ha feƴƴi ɗo haray hannde kadi wawata ko ñawdade haray ko ɗum no wata honde sabu makko on say oɗo o yaani hannde kadi yo junngo makko ngon taƴe junngo ngon taƴa o ñaamaari lingi ngin oya ñaamaari lingi ngin
sabu ko toñi kon jungo makko ngo huuta jam oɗo hande kadi o tuubi o rutti ka Allah subhanahu wa ta'ala o wonti hande kadi torotoɗo doole ko joguno kon ko Allah jonnunomo ɗe doole hande kadi o ƴetti ɗe doole ɗo o utilise ɗe o gollitirɗe e hoore jiyaɓe Allah ɓen ɓe Allahu subhanahu wa ta'ala on wi'ata fi muɗum ko an yo jiyaɗo an mi nawni a ndaaro yaari lan sa nda Allah o jandito Allah an kadi hiɗa nawna o inna jiyaɗo an kaarijo no nawnuno ha ndaaroynomo felleta tawayno lan ton o woodi toon ibadu rahman jiyaɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓe Allah o yiɗi ɓe Allah o yarli wiyeteɓe waliyaɓe Allah Allah moɓidiro e ganen e sifa ɓen oɗo o wonti torotoɗo hande kadi ko kala mo yi hande kadi wata on tooñu tooñe moƴƴa wata on tooñu tooñe moƴƴa hiɗon anduno kaarijo ko min wonno on hande hinolan ɗo sabu ɗum ɗo o haɓɓiti hande kadi o yiltitoto o tuubitanoya o mo tooñuno sabu gi lingi wongi sabu hande kadi jungo makko kono hay haata laawiki hande kadi woni docteur après la mort musidɓe julɓe tedduɓe yalla dande en tooñugol ma en pañede mi sakkitora qissa hombo iɗen andi qissa ɓurɗo e lollude yummirawo gooto wonno fewndo e laamateri lanɗo bonɗo tooñowo mo anda Allah andamo ko ba anda paykun anda debbo oɗo yummirawo ari waɗi bafahu muɗum kun ka ɓaawo kuuru lanɗo on o ƴetti ɗuma on o baki e kuuru on naade ka nder kuuru ka ɓaawo kuuru lanɗo on innaari darnane o yummirawo o innaari awa woniri ka nder kuuru ga o innaari moƴƴintinane mo cuurum kun o innaari kadi awa acce mo yeri ko woni e muɗum ɗon kon lanɗo on yaltoy hino ndaara galle muɗum labaɗe o inni ko hombo ƴetti o ñoogu bagi ka kuuri an ɗo tawi yummirawo on hino yalti hino yehi ɗaɓɓoygol ko ñaama o inni ko yummirawo kaarijo o yamiri mbattulaaɓe makko ɓe suufaaɓe ɓe cokkooje ɗe yo ɓe lancu hannde kadi cuurum ko ɗum lanca fappo hannde kadi waɗa ko asfin maakol yummirawo on aroye hakke ko tawata ɗum lanciki few hay o ronki wawgol annditude batte ko honto cuhu makko wonno si goɗɗo noon yehi hannde kadi ñallal ngal fof hewtoyi kiike tawi alaka naata sifa ko fewndi gon fewndo ɗo ka meɗen musidɓe meɗen ɓe kapororay musidɓe meɗen ɓe darussalam en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah honnuɓe ka aljanna makko innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi yo Allah fittanɓe gonɗi no yawiri no newri innaka ala kulli shay'in qadir sabu nde ñalande juma teddugol mayre yummirawo hewtoyi o landi ɓe o yiiɗon ɓen aynuɓe kuuron ɓe inni wo ko hombo woni ko lanci kun cuhun an ɗo kun bafahun an ɗo ɓe inni mo dey ko lanɗo woni ko yamiri haray hande kadi yo ɓe lancu haray noon ɓe lanciku on sa yummirawo o inni Allah si tawi ɓe lanci kun ɗo tawata min hari mi alaaga haray an Allah ko honto wonnoɗa haa ɓe lanci kuɗum ɗo Allahu subhanahu wa ta'ala o yiɗa feleede ko yiɗi ko yettede o yettimo o ɓeydanaymo Allahu e bawɗe makko ɗen o yamiri kunuli makko ɗin wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu galle lanɗo on fof wonti ka asfin makol fi honɗum ko du'a toñaɗo yo Allah danden en tuñugol ma en toñede musidɓe julɓe tedduɓe ko wi'ete tooñe ten ndaari fewndo ɗo ko fewndi ko woni feƴƴude ka meɗen en taway enen en haton jiniyo ngal darngal ngal daro fii honɗum fii mo beeyo waawo hettugol haqqeero muɗum tooñe ɗen ɗuuɗi hannde ko kala hoola hutaaɗo ko on woni hoolaaɗo hannde ko kala fenoowo ko on woni nunɗuɗo hannde ko kala ɓoyndiiɗo ko on woni feewuɗo no tawa e maandeeji darngal saakitagol tooñe saakitagol jinaaji
ngaynguuji ponnaaguuji hakkundeeji julɓe ɓen waɗi iyaadu billah. ɓen toro rabbul ibadu on o taguɗo kam muli tagi leyɗeele yo Allah danden en tuuñugol ma en tooñeede. haray neɗɗo fuu neɗɗo yo rento e ko wiyete tooñe, anndude dey ko waɗɗa Allah kon himo yaafoma, kono ko waɗɗa jiyaaɓe Allah ɓen kon Allah yaafotaako ma ɗon si wona kamɓe woni ko ɓe yaafima ɗum. yonno mbay Allah o tooñata, o inni kadi o yiɗa tooñoɓen. wallahu la yuhibbu zalimin, o yiɗa kala tooñowo. goɗɗo noon no tooñira goɗɗo façon ji ɗin fuu no woni no tooñirte. ɓe yewtiro en noon ka fuɗɗode meɗen yewtere nden tooñugol hoore mum, tooñugol tere, tooñugol kawtal, ɗum ɗo fof haray ko tooñi. bonnugol inde goɗɗo, ɗum ɗo fof haray ko tooñeji ni. aybingol goɗɗo, haasagol goɗɗo, konnagol goɗɗo, haray a tooñimo e hoore ko miija, haray miija ko yaala. haray musidɓe julɓe tedduɓe, marratan thaniya, laawol ɗiɗaɓore inchallahu min salmini on min landike si korka kam feƴƴi e jam. e si tawi hara on juuli kadi e jam, yo Allah taw hara ɗum, yo Allah kay taw hara o jaɓanimo rinɗini e naatugol yiite. hara inchallahu mi o yaafini hattirde e yaafinagol. hannde hara yewtere nden naano eɗɗira noon, kono inchallahu qaddara allahu wa ma sha'a fa'a. yo toro subhanahu wa ta'ala on taguɗo en suɓani en l'islam, o suɓani en muhammad sallallahu alayhi wa sallam nelaaɗo. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo yaafo en bakkatuji meɗen ɗin, jeni ɗi woto soki ɗin, suuɗiɗi e feeñoɗi, ɗi annduɗen fimude en annda fimum. yo Allah okko en aljanna bila hisabin wala iqab, ko aldawo e lette, ko aldawo e hasbore. innahu waliyu dhalika walqadiru alayh. wa kullu amin wa antum bi khair. wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Abdallah ray o weltanama fota on jarnama batte ɗiɗo konguɗi waɗaɗi barki, konguɗi raɓɓuɗi ɗi ko happonde, kono juutuɗi ko nafooreji. haray o weltanama fota on jarnama. yo Allah yoɓon ɗum ɗo ko misan mo hasanat yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. haray siwi ɗon haray jama heɗitiɓe fof kadi weltanama, jarnama e du'anama yo Allah waɗu e yimɓe ɓe tawata Allah no manti fi muɗum. o wi si ɓe nani fi makko no jante ɓe ƴetta ko ɓuri ko moƴƴude ɓe gollitira. si ɓe nani haɗoje ɗen kadi ɓe haɗito. yo Allah walando waɗen e ɓen hara waɗaren e ɓe yimɓe ɓe tawata himo kambani yewti fi muɗum. kadi o wi si fi makko jantama, ɓe waɗa e kolli juuɗe maɓɓe ɗin ko noppi maɓɓe, ɓe huccita, ɓe wiya qala satirul awwalin. ɗum ɗo ko tindi aramɓe ni. allahumma amin. haray inchallah oustaz, haray ndeɗo yewtere nde fuɗɗiɗon ɗo, haray ɗen toro ñande happumoɗon on heeɗi wo. haray meɗen toro on seenagol ɓeydita wallito en timmina ndeɗo toɓɓere, tawat noon haray jama on heɓa e nafoore ɗuɗude e muɗum inchallah. ɓa haray hande meɗen andi no fewdorɗon ɓe ngala on jogitade pandi. haray jama on kadi fof hino weltana, hino jarna. haray ko hunde wotere tum mi faalano wattude ɗo simi watta micro e juuɗe e hajje so tawi ɓe takko ɗo inchallah. haray ko weltanagol jama on fof woni ko duhiɓe, woni ko sonnaɓe e kala ko ɓe wontiri hoore e leydi Allah ndin e batte balle fi huntariji ɗin e ko wona wallitede fi musidɓe meɗen ɓen ko meɗen. haray jama on fof hino jarna, hino weltana. haray Cheikh Abdallah meɗen toro on waɗangol jama on du'a ko golleji moƴƴi. yo Allah hulanɗon ɓeydu e o naɓiranden programme ji meɗen ɗin fo yeeso, o yoɓa joddi muɗum ndin aljanna. haray jama on weltanama fota, jarnama, du'anama fota e ɗen ɗon balle e ɗiɗo balleji fof ko yimɓe ɓe wona wallitede e sono kala men andita e yewtugol fi muɗum ga men yejjita. kono haray koyon andudo wonde hiɗon du'anede, hiɗon jarna, hiɗon weltana e ɗiɗo golleji konɗo wadde. yo Allah weltano goto kala, yo yoɓu ko yoɓuno e ɓe yimɓe moƴƴunoɓe woni Aboubacry en, Ousmane e sonnaɓe moƴƴunoɓe e Allah yoɓi ɓe joddi golleji moƴƴi ko ɓe waɗno. allahumma amin.
yo allahu lan ɗon lontin ko jurriyaji o waɗa barke jurriyaji ɗin fof haray inchallahu haray hiɗen andintina hande kadi ko wonno ko micro ɗo ko cheikh abdallah diallo bruxelles e ko wonno ko technique ko yumma meɗen hajja fatmata ñippi e cheikh mamadou aliou bari e cheikh alfomad diallo e musidɗo moɗon on abdoullahi diallo haray ko ɗo wonɗi ko hatteten hande inchallahu kono ɗo en fermude jonde nden haray en laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal